گهدارین هیوی اف ام ین هیجا و دلال دماغ خوش بی. از بشرا حمد بورما تخلق کنوداج برنامه جندکاری و خلق ما في حفتي لسر كاري جنيد أنجمنا زاغون ساز ده نهاب مرايا بسنا محمود اندام كاج أنجمنا زاغون ساز ويج مرا بحثا كاري جنيد ده أنجمني ده بك كم خيراتكم سپاس اجی خیرات نارتکن قناة هیوی كاري جي گهداري هيوي اف ام را خبراش بدنا نسكرن از بسنا محمود جباجار دیرکی ما اندام مجلس زاگونساز کانتونا جزیره بلد وكا جن انجمنا زاغونساز يا كانتونا جزيرة ايرو روشا جنا كرد لروجاوي كردستان تشاود بين خودی بالکش ایلو تروش آغادا روشا جنه يعني روشا هری باشه جن خود خویا کرن هر آستایی ده هر جه کاری ده یا کاری هری مازن جن ایرو پیشنگیا و شورش دکی پیشنگیا صحا شردجی جنیا هری بالکش رولا انسان دکشین جنه جبر دفاع اخا ولات خدکی خوجینا دی پاش ام بینن ایرو خورته ما هر کس دچنج در و کچن ما دمینن حمایتا روجاوا دکن افتشتا هری بالکش تکشاندن ایرو روجاوا ده بله مجلس دا این چند جنن مجلس آمده هجمارا ما حمی صد انسانن جنه چل سری صدی چل جنه و هجمار شست جی حوالی ما ينزل بنجهي جمارتنا جنه سر چه بنجهي هاتنه سر چه اساساتي سر اساسي مثلا وك ام بجن نها ام كانتونك اداره ديمقراطيه ام تشدكن كانتونا جزيره ده وجا هجماره ما عرب هوالنا عربن كردن سريانن هر یک جی مكونه خو سر اساسي گریدان خویا مثلا باجار خواه سر اساسي حزبيات خو مثلا هادنا هجمارتن سر اساسي هناك مستقلين هناك حزبي هر یک سر اساسا کی تبلی مجلسی بیا حمی جیش بر خدمتا کانتونی بک بله تو وقت جن و ایرو چه جنرا کردی؟ يعني ام قافني باش جنرات يعني تافيجن بس هدي جبر ام بن ذهنيتك سلطوي دنا ذهنيتك ذكوري دنا مش ام خازن يعني قافني باش جنرات عابتن جبر ما قلت عولي يا هري بالكش ما مساوا كر براجن وزلاندا ريح جمارا جنان هاتشله ويا ظلام شيسته ام دمك فيش ده اشلامي بكن نيفي بنيفي يعني جبر ام هر دوك هيفن وام جنيدن بيش جبر جنوخه قراري خبستينه جنوخه دویجوا كده چه آستانگی کشاندیه چه نخوشی کشاندیه بده درخستن جوی آستانگی جوی نخوشی جن درباز به جن بکوی حالکی استقراری ده جن پیشنگیا رأي خبكي بيشنجيا شورش خبكي بيشنجيا جواكي جيبكي جنوري بن وسلطويا ذكوري دوري در خستن عقلي خاف رهبكي اري هنكي زحمتي جي هنا هيدي ام خوازن جنوري رزقار كرن جوا حميتشتا جواكا مدن ها باشا جن مثلا ام مجلس دادرين وقتي قاوا سؤالك سر جنيتي درخستن هوالی ما ظلام جارنا معارضه کن ام قبول ناکن ام بجن دویجن وری رزگار کنن جواتشتا و ام سر یا خود مینن و ام اصرار دکن و ام دستینن جی بله چه آستانگی دکفن پیشیا و قواهین بریارا در تخینه مثلا ما بریار درخست بریارا يعني جنه یا ظلام گرک وری مناکرن ظلام چند جناب بینه هجمار جنازه ده بکه تنه جنک بسه هوالين ما يظلم معارضة كرن قبيل نكرن ما جناجي ما قلت ام قبيل نكرن مادام هجر
ظلام هن او قاسي جن ورا في حياتي ده مشاركة هر تشتيدك تاني بس هن تاني جنيد هلين زاروكا بينه مالي خدي بك فراغ بشو وري در جوي اصلي وري در خستن وقت جن بچكي بعمري خمازن بي هون بيجن تمام تنما لازمي جناكيني هون بين نسر امجي قبل ناكنا هفالي ما ينظلم قبول نكرن قام يعني شريعة إسلاميش مرة قبول كديا چماني هون بيت الشرف دكن ما جيقول خودي تشاوى سرخ قبيل دكي كو تجنا كي بيني ام جنجي سرخ قبيل ناكن كو جنواري سرما وما اسرار كر وظلامي قبيل ناكيجي فيتشتي بريار هاتيا درخستن اوي سالكي كفي حبسه ده و 500,000 غرامات جيبده هجرت إدارة ما بخدا جيت كانتون ده يعني أفتش شبي أو ظلامش كاري خواري درخستن. بل جواك ورا آلي كاره؟ خدي جواك باشا يعني هندكي توعية جواك مرة دبي أزبجمت سري صاد أريكارنا بلكي بينجي أريكاربن بينجي دي هي دورن هي يعني واتشتا قبل ناكن بجا أمجي دخوازن بريا توعية جواك خورا تشكن جواك خورا جوات تشتي بري رزقار بكن هناكي ام جواكا خدر خنا استكي انه جنجي خدي برياره جنجي كاري هر تشتي خدي مسؤوليته جنجي كاري كار بكي من ملي ظلام ده يعني نت هني هما جن بندست بي جا جواكا ما يعني ام خوازن من هاد دورات شتكن ما سيرفي برياره قانونا جنجي ما دورة القام شلو فاكرين ما دير كده هنا الحسك الهر دريجي عند خازن جنجي مرة أريكار بهتر. بله ما جواكا كردينا جواكا شرقية. شو جواكا شرقية شو مسألة شرقي جواكا ما شرقي عند خازن شوي عقلي جي رزقار بكن بر جواكا شرقي هر وقتي بشنيار جا ظلام دكي أريكارياوي دكي. يعني وقت بيجي ظلام هر تشتا جنجي ظلام بنجه هر تشتيا جنجي بنجه جنجي بأساسه لأن خازن أفوعي جم جواكا موارد الشرق الأوسط حمية داجي وري بيشكش كرن يعني جنجي تفرقة نابراوي ومردانينا هيدي عند خازن مثلا هاد جواكا ما تاني جنديتنا ديا زاروكا مطبخ هذا خارنا شكل فراغ بشي جن نديتنا تبلي سياسات دبي جن نديتنا تبلي كار دبي عند خازن جواكا ما شرقي شوي عقلي وري درخستن تدبينين هاد اوروبا دا جن ظلام هر تشتي مشاركه بهفرادكن تاني جواكا ما شرقي ولي عند خازن افجي وري جوهرتن نعم عقلي خو ام بجن وقت اوروبا ام هن وك عقلي خو وك تشتي اوروبي بكن عند خازن جواكا ما تاني وري رزقار كرنش عقليا ظلام وبس. بله إيرو ظلام كاري ورا آلي كاره؟ خدي هفالي ما ينظلام باشه يعني قالك مجرد تدبيني بجن والله يعني باشه جن هولي كيش بكافي باشه آلي كاريا ما دكن تاني مقولة تشتن هنا السر ساكنين اللي بشو عم واجي توعين باشه آلي كار دبن هفالي ظلام هجر وعينا با مثلا من ملاجنة مثلا هما وقت ما قلت ام بجن وقت إدارة ده إدارة كانتون ده إدارة بلديات ده هر تشتي ده ام بجن مساواة ام بجن هفسروك يعني هفسروك يك جن يك ظلام هجر ظلام وعينه با ظلامي قبيل نكربا هي تاني قلت با تاني قوتني منها قراري منها لأن بينن إيرو هبالنا ظلام جي قبيل دكان ووعي بيناش جي فكريره هفس يا تشتهري بالكش هفس يعني هفسروكاتي جنو ظلامه وهبالي ما ظلام رايا جنجي دستينن وجار جارا تفكي يعني هبالا ما جن دشتغلي تاني ظلام لي قهدار دكي افجي بيشكتنا كي باشا ام ايرو دفاكن مثلا ام فاكن جن بري شورشا رجعوا ده بري واسورا ده جن بندست بي بندستيا هري مازن بندستيا سلطويا ذكوري بي بندستيا ظلام بي جني تاني مال دديت تاني كاري مالي بي زاروكا بي يفراغا بي جدر فيوي جني كاري جدر فنت كرا يعني افتشتها جهات الدين مسيطر بي
دین ند هیچ جن پیش بکوی تفکری آری دین آلی هر تشتا پاشکتنا جنش آلی دین به هاتیه گریدان اصلا انو تعفجم دین آنا بجم نه ظلام دینی و گریدای دکود بلا کش دماله دارونه تنی کاری و زاروک خواهی که بزوجه مالخا گهدار به تنی زیده تری وینینه يعني خواندن واف افتشتها حميد جو حرام دفيكاش ناكن فاكين جنن ماين بري يعني دايكين بري هر كس سري صدي حفتيو بنش امينه 25 تاني هاتنا رزقار كرن 25 تاني هاتنا خواندوان يدي هر كس جيت وقتت ايرو نيرينا واد بينين بجي والله فلان مالاي فلان شيخي نهلش بابي ما مبدي خواندن ایراد شورشا روز آواده ان فکن تشتهری بالکه جنا خواندوانه جن یا هری جهاتیه جن یا هری پیشکش کردیه جن ایرو دایک بجه که چخوا هگرت نخوینی تی نهجابی تشتکی معناته يعني دایک که چخوا واعی دکش خواندنه ره پیشکش کرنه ره هگر ایرو از نخواندوانم از این که پیشکشیات تشتکی جی بکمه ایرو شورشا روز آواده يعني رولا هری بارکش جن ده هر آستایده ده هر جهه خواگرتیه جن ام بجن پیشکشی و شورشی جیده که راسته جنه خدای خویا کرن خدا اثبات کرن خواندنا خدا کار خدا خدمت خدا شر خدا ده هر تشتیده جن خارزگار کردیه جن خدای پیش جن از باورم جن ظلامی جهاتی ترت هر تشتیده جی جبرم بجن وقتی جن کار خود بسری علی ظلام جانا کار خود هل نیویل جن قبیلنا که سرخه کار بینه نیوی يعني جن خودی عاطفته جن خودی رحه جن يعني هر تشتی جن دی پیش جن جی وقتی با عاطفه خواه برحه خواه عاطفه خواه بعقل خواه خود دی پیش و بریارا راز دستینه هیوی امنه که جنت روشاوه حمیه ده جنت هر دریده جی خارزگار بکن و خواندنه بکن و شکاره مالی جی در کهون بلا مهو کارش در وجی بکه خدمتا مال باتا خوشی بکه مهو آزادی جی برنگه کی بزانه بین نتهنه نهایت ام بجن جن بلا آزاد ببی جن الماد بجن خلاص آزادی اما انه خلاص امیش دف ظلام خوب قارن امیش دف مال باتا خوب قارن ام کارکی مالی ده نه کنه آزاد بین نه ولیه وجنا آزادی غلط فهم کردی وان جنا آزادی غلط فهم کرده آزادیه جنید مجیه جنیده نه از کاری مالی در باز نه از ایرو بلا از آزاد بم از کاری مال باتا خوشی بکم از کاری خواهیش در وجی بکم و از رولا کد و شورشی دجی بلا هیزم و جن سیاستا خوشی الظلام جهاتی ترتنی نه هما يعني وكاري مال ده جهاتية از باورم جن كاري سياسي ده جي اوقاسي جهاتية بس ما هر داري ما خو بندز ديتيا ام بالي بطرس ده چند اشتاعت خوازم جن خو فكري ببيني وك ما امنها هوالين ما ين جن ام اختيكت المجلس ده جارا يكمين جارا دوامين ام بطرس درابين ده اخوين اما انها ام فاكن وقتي يعني 20 4 جار 5 جار ام درابن ام وكي هوالي ظلام ام شواجهاتي ترجي ده اخوين وام نيرينا خو بهتر جدا خيا كرين وام ولي برنجكي بسيط وعفوي ام دشتغلنا وام يعني نوك هوالي ما يظلم جانا عاجزن جانا جن از والله وقتها ولا جن رابط اخوي كيف ما قال كيش اخافني ورتن يعني قوتني ما وي هوالي ظلم شهدتن جدا كرن جن هر تشتي خدا خوشكت اخافنا خودت کاری خودت هر تشتی خودت از بارم جن پیشکتی تره بله تی گوتن جن کاردو کاراره و ببه نیرینا داد بده چی؟ نه افرین افتشتهانا راسته اجبر وقتی از من گوت جی وقتی از کاری مالا خو پکتینم از کاری خویش در وجی پکتینم چمانی انها يعني قبول لكن جن مدرسة لدرجة تدريسي قبولنا كجن كارك دي كنا والله جن دكاراجي بكي وسي كاراجي بكي يجد كاري خداجي بيجد دو كارا غافا بكي نسر كفتين نا والله افتشتها انا راسته
جبر هما اف فكره هجي ظلام سلطه اف فكره عقل مدى شانديه يعني امش در بي مالا خط كاري دينكنا جبر وقت جن دركت كارك جدر بي كاري مال دبيلي وقت از نها كاري خوي مال دجي دكم از كاري جدر وجي دكم اف از کاری خاص بعیجی دم خیا کردن از جهاتی مجیده ده چه معنی از نکارم دکارا بکم ولی از دکارم سه کاراجی بکم بس از تکاری يعني تأثير نهلم تأثير بسر كاري دي از كاري مالا خو نهلم تأثير سر كاري مني مثلا چه مجلس ساز اگون ساز له نه دو كجن للرجاوي كردستاني تشد خوازي بيجي كچو جني افي ايرو للرجاوي كردستاني كو خو بيش بخن استخوازم بجم کچن من روجاوا و یه کردستان تبایجی اشخوا جناجی يعني بلا خود پیش بخن تعالیه خواندنه ده تعالیه پرورده ده جدف عقلیتا بری بردن امتنه جنیه مالان امتنه خدمتنه ام خوازن اف جنو و کچوان رزگار کردن بلات هر آستی ده خواه پیش بخند آلی خواندنی ده آلی شهر دهش برم ببین چاو خود بینن چهات سری شنگاله چهات سری جنن شنگاله اگر جنن شنگاله ایرو پیش خزبان خواندن خودت آلی خواه سلاح داد آلی پرورده ده و جن جهاتی بای هاد با کاری دفاع خواه بکی بس خوازم هر جنک ایرو لخوا مقاطبه لخوا خودی در کبه نه اعتماده خو حمی برد سر ظلام حمایتا مبکه یان ظلام من يعني جیانا مده من سر بخی نه اگر جن خسر نه خی کس نکاره سر بخی از خوازم هر جنکی خو پیش بخی خو پرورده بکه بخواندنه خو جدف ذهنیت خویا بری 5000 سال بخاره ام ایرو قرنه 21 دنه ام ایرو قرنه رزگار کرنه دنه ام خوازن جن هر تشی اولی جنوری رزگار کرن اگر جن نه رزگار کرن جواک جنای رزگار کرن ما ناخو رزگار کرن جواک ما جی بجنیه ام خوازن جن جخوا رزگار بکه رادیو هیوی اف ام سپاسیاویت کم و کارمنده ویجی بر همی جنن از دیجم از جنا خورزگار گیریا راستی هون جن جهاتی نکو هون ایرو هون سرکشیاوی رادوی دکن و هون خباته همی جی هون پکتینن معنا خو اف جهات تخویا کرن نو اف جن دکاره هر کاری بکه نتنی هما دمال دمینه هون هون دوی شورشی ده جی رولکی باش دلیزن جبر هون دنگه ملت دگهینن يعني دنگه هر کسکی دگهینن ملتی وی اسپاسیا و دکم جبر و خبات خوابش ده سپعی برنه و ایشالله هر جنجی لو گهدار بکه لو که کاری خود جهاتی ببین و اسپاسیا وقت که اتخوازم هر کچک جی و که جهاتی بن و لخوا خودی در کمن بلام گلک اسپاسیاتت کن اجی اسپاسیا وقت کم سعد روش باش گهدارین هیجا و دلال ام گهان داویا خلق خویا به حفتیه حتی حفتیه کدی و خلقک دی هین بمینن خیر و خوشیده